abanye bankhona bajika bezenza abantu abakhulekayo behlala bengabantu abathandazela abantu everyday kodwa umuntu izenzo zakhe zingamechi emthandazweni
kubhalwe encwadini engcwele kuyenzeka ezulwini abanye bayotshiswa ngempela eqinisweni. Jonas unyamezele ndawo ngelithi yakho leyo size sikhumbe phansi konyaka kwelakithi kosizayo. Uthi yebo ngiyavuma ukufana kwadalwa lapha emhlabeni kodwa ngiyasola ungathi kukhona imjikajikela idlalayo ngokufa kwefamily yami olinabantu. Jonas unyamezele ndawo ngelithi yakho ukuze abantu bebone ukuthi asiyithandi le nto eyenzakalayo. Ngiyavuma ukufana kwadalwa lapha emhlabeni kodwa ngiyasola ungathi kukhona imjikajikela idlalayo ngokufa kwefamily yami olinabantu. Mama wami elabafowethu umhlaba lo ayisiwe wakho njalo unami mbala uzobalandela wena. Uzobalandela Wosalulu uthi ubheki nangosi laphana sikhamba labo bonke abafana bethu bonke silanje omswata bonke labano osuka liyapenya labo sigodo sembanje. Hayi bakhala abafana bathi hayi samfana lento ayikho right. Uthi mina ngikhumbula abazali bami somi bebuhlungu ukuthi ngikhala izinyembezi laba bantu baba wami lo mama wami laye bambulala ngabuhlungu laba bantu. Uthi mina ngikhumbula abazali bami somi bebuhlungu ukuthi ngikhala izinyembezi laba bantu baba wami lo mama wami laye bambulala ngabuhlungu laba bantu. Kuzima wena mfowethu izinto esizibonayo lapha izinto esihlangana lazo empilweni hayi uthola ungasayazi ukuthi kanti umuntu usolani ekulandelela wayo zama ukubalekela uzijulele ebelokhu ebuhlokoza kancane kancane. Kuzima ikhaphalazi inkabi zami madoda obheki nandosile phansi kwalapho ngobhodo kanye nabo zuka liyapenya laphiyana bonke sithatshi sabo umzila lo uyandela osamboroma yeso machita siyancenga le nto. Wosalulu noma kunzima mnami soqhubeka sokwesiyulisa le nto sisiya phambili.